Tinteng angin pun badehan mesurut, megulung balut musim Islam be'tabah di Aceh be'tabah, tetap ne ikut ulama, ne sayang, ne cinta ulama, ne jaga be'legob jajuja agama ne jaga. Iman lam tubuh be hasidi ya bentat ne hara kedonya, di Aceh kalahi pengikut Ahok yang hara tena ulama, ne sayang, ne cinta ulama, ne jaga be'legob jajuja ulama, ne jaga. Sayang kebintan sayang menyo Islam karam, hancur peradaban umat manusia, hana pule tahirun atuh bala Tuhan, karena kewajiban yang tanyo lupa, bersabar-sabar hati ro'an mati ulama ne jaga, bersabar-sabar fikir ro'an mati Islam ne jaga, bersabar-sabar hati ro'an mati ulama ne jaga, bersabar-sabar fikir ro'an mati Islam ne jaga.